urusobe rw'ibinyabuzima ku isi ntirugizwe n'abantu gusa, kuko rugizwe n'ibiti ndetse n'inyamaswa, ndetse natwe abantu tubarizwa mu bwami bumwe n'inyamaswa zose, Animal Kingdom. Ubu ni bumwe mu bwami butanu bubaho bw'ibinyabuzima, aho usanga ibinyabuzima byose bigabanijemo. Nibyo ubyumvise neza. Ibi nibyo bigaragaza isano iri hagati y'umuntu n'izindi nyamaswa. Ibi twabivuga dushingiye ku ndwara zituruka ku nyamaswa runaka, bikarangira natwe zitugezeho, ndetse ibyo byorezo bikarangira binatugizeho ingaruka. Twavuga nka COVID-19, Ebola ndetse na Monkeypox. Iki ari cyo cyorezo gihangayikishije iyi minsi. Njye ndi Honore, iyi ni Menya Byimbitse. Ushaka kumenya amakuru ku ndwara runaka, ku buzima muri rusange n'ibindi byose, iyi channel ni ibanga kuri wowe nikagucike. Ndabasuje cyane, ikaze. Tuvuge kuri Monkeypox. Iyi ndwara ni ubushita bw'inkende. Iyi ndwara ni indwara mbi cyane ifatwa muri bimwe mu byorezo, kandi iyi ifite umuvuduko usa neza nka COVID. Iyi ni indwara yatangiye mu gihugu cya Denmark mu 1958. Iki ni kimwe mu bihugu bigize Uburayi. Hano hambere iki cyorezo cyagaragariye ku isi yacu dutuye. Ahandi hantu bwa kabiri yagaragaye, ndetse naho hano hambere muri Afrika mu gihugu cya DRC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahari mu 1970. Gusa aha ni indwara byumvikana ko ikomeye kandi ikaba inakaze kurusha izindi zose. Uyu mwaka wa 2024 imaze guhitana abantu bagera mu 14,000 n'abantu 150. Gusa indwara neza uburyo ikwirakuramo cyangwa uburyo yandura gusa nk'ubwa corona neza, kuko inzobere zibishinzwe ndetse n'ibindi bigo by'ubuzima byose bibishinzwe ku isi bigaragaza ko indwara ishobora kwandura binyuze mu gukoranaho. Twavuga nko gusomana, kwakurana ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina. Kandi iyi ndwara ishobora kwandura iva ku muntu ijya ku wundi binyuze mu gukora ku bikoresho byandujwe n'umuntu wari urwaye iyo ndwara nawe akaba yabikozeho, cyangwa gukora ku nyamaswa zipfishije bitewe n'uko zirwaye indwara. Kandi indwara ibimenyetso byayo harimo kugira umuriro, kugira ibiheri ku mubiri cyangwa ibishyute, kuribwa umutwe, kuribwa umugongo, kugira intege nke ndetse no kuribwa mu mitsi y'umubiri. Kandi nanone uburyo indwara ishobora kuvurwa cyangwa ikirindwamo harimo kureka gukoranaho ndetse no kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe waketse ko ari umuntu yanduye. Gusa nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibigaragaza bije mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC, bigaragaza ko iyi ndwara ifata cyangwa ikazahaza cyane abana ndetse n'abantu bari munsi y'imyaka 15. Gusa nk'uko bigaragara ibihugu bimwe kugira babashe guhangana n'iki cyorezo biri gukoresha urukingo rwakoreshwaga ku ndwara y'ubushita yigeze yataka isi mu myaka yashize. Gusa ibikoresho twavuga bishobora kuba byafasha iyi ndwara kuba yakwirakwira mu bantu harimo nko kuba abantu bahasangizanya imyenda, inkweto, ibiryamirwa. Kandi nanone umugore utwite ashobora kuba yakanduza umwana we atwite iki cyorezo. Gusa indwara ishobora kumara hagati y'ibyumweru 2 kugera kuri 4 iri mu mubiri w'umuntu, ikaba itarabasha kugaragaza ikimenyetso na kimwe. Agakoko kayitera bakita orthopox virus. Aka ni agakoko gafite ubushobozi bwo kuba kamara ibyumweru hagati ya 2 na 4 nk'uko tubivuze, mu maraso y'umuntu, kaba katarabasha gukora ngo kagire ikimenyetso kigaragaza ngo bamenye niba umuntu arwaye indwara koko. Niyo mpamvu leta yashyizeho ingamba nyinshi zo kuba yahangana nacyo, nko gufunga insengero ndetse n'ibindi bikorwa rusange byose bigenda bifatirwa ingamba kugira ngo bagabanye guhura kw'abantu. Njye nari Honore, iki kiganiro ni Menya Byimbitse. Ushaka kumva ibindi byose byerekeranye n'ubuzima ndetse n'izindi ndwara bitandukanye, iyi channel ni ibanga ryawe. Icyo ngusaba ni ukora subscribe, ibindi byose ukajya ubigeraho.